Cun tierra alcoa, s'accabbu intre custu mesi. Passus innanti si po alcoa. A pariri de su delegadu sindacali Stevini Lai, po su mesi de Santuaini, iat depi accabai sa cuntierra. Sa duda supra sa firma de su comparadore interessadu a s'istabilimentu de alluminiu primargiu de Portuvesme iat depi essere accappiada a su pariri de s'Unione Europea, chi est valorende is cundizionis chi depint cumbidare una basciada de tarifas energeticas cumbidadas de su governo italiano, seus tenende in conto chi ant lompiti noas ufficialis in 10 disi chi sighint sa cuntierra, s'at accabai intre custu mesi, a nau su delegadu sindacali. A Banoa, pensionadu denunziadu a trampa. Is carabineris de Sant'Adi ant arrestadu a trampa a unu pensionadu de su logu ca de is averiguadas fattas po contu de Abanoa a resultada essi meri e impreadori de unu contadore idricu chi aiat falzadu cun una culla de ferru aici chi non furriessi sa rodedda e duncas bloccada su contadori chi non si nada su spacciu de s'acqua impreada. Funt is carabineris de Sant'Adi chi oi ant averiguadu su fattu parisi a dipendentes a Banoa. Is dipendentes a Banoa aiant presentadu una denunzia ai carabineris de Sant'Adi. Si funt presentados a domu de s'anziano e ant arrangiadu sa cosa ponende unu contadore nou. Comunu de Igresias, gara pubblica pro traballus. Su Comunu de Igresias ha declaradu una gara pubblica pro fare is traballus de melloria a s'illuminazione pubblica de cumpetenzia comunali, cali, centru zittadi, laccanas e frazionis, po una summa complessiva de 72.000 euros. Su progettu daiat approvadu sa giunta comunali su 18 de augustu passau. Is traballus funt dirigius a aguantai in bonu istadu e funzionantis totus is impiantos de illuminazione pubblica e in prusu totus is impiantos s'ant a ponne in regola comente pidit sa lei. Narcau, cursu de tessidura. Su Comunu de Narcau ha ghettadu bandu chi at a fare su cursu de segundu livellu de tessidura de sa lana cun telargiu artesanali, po biazzare is attividades agricolas e artesanalis po mesu de s'apparizzu de cursus chi avvalorint is artis antigas. Su cursu de 120 oras parziu in 2 lezioni semanalis ad essi fattu de maistros artesanus espertus. S'ant a pigai massimu 15 imparantis. Po podi partizipare toccat a essi maggiorennis, ai partizipadu a su cursu de primu livellu e a essi residentes in su Comunu de Narcau. I dimandas s'ant a regolli in ordine cronologicu. S'annotu e debadas e s'at a podi fare scetti presentende una dimanda in paperi simpli. Su Comunu de Narcau ha pubblicadu su bandu in salvo pretoriu e at a comunicare in dichi benint candu scadidi. Santu Giovanni Suergiu, limpiaus su mundu. S'amministrazione de Santu Giovanni Suergiu, paris a Lega Ambienti e a s'Istituto Comprensivo Iscolano de Santu Giovanni Suergiu, leat parte a sa campagna ambientale de Limpiaus su mundu. Limpiaus su mundu nascit po furriare s'Italia unu logu allichidiu, liberu de àliga e grujura, cabosu de sa bellesa chi possidit, sa dei logus e de su patrimoniu ambientale, storico e culturali, sempre prusu scarescia e senamparu fattu comente si spettat. Po ismasciare de custu camminu servit su traballu e s'aggiudu de totus ca donniunu de nosu de meri e duncas protagonista puru de sa campagna Limpiaus su mundu. Po custu su Comunu pedit sa participada de totu i zittadinus a cust'opera chi riguarda totu su territoriu. S'acontessit est po su 17 de custu mesi, crasi, duncas, cun s'attobiu a 9 oras e mesu de mengianu in Pratza 4 de Ognasantu, logu in nui s'ant agattai volontarius e studiantis e in nui ant donai puru is trastus necessarius cali guantus, mascareddas, sacchitus, etc. Igresias, Iscola Civica de Arti Contemporanea. S'Iscola Civica de Arti Contemporanea ad apparicciato dominico 26 de Santuaini unu Open Day o di apertu, con una scanto vainas chi ant a permittere a totus de assistere e partecipare a isainas de circa artistica e sperimentata didattica. Su prima ottobiu e poi 10 mesu, con selezioni e manera de su cursu 1.1 con Davide Mariani chi ad affroscare su tema de su mercato de s'arti. A mesudì e mesu
ruadai sa picchettada, in noi santa compartire alimentus e esperienzias. Pos occasioni, in plus de sa formula d'ognuno di lompa calicuna cosa, s'artista conbidau in residenza Luca Francesconi ad essi cocineri paris a Gabrieli Vargiu, ex mineri e mediatori ambientali de scola, e agli studenti di scola ad presentare una pittanza preparata con prodotti ottenuti con s'autoproduzione. A Mericeddu, Facciore 5, Alessandro Biggio e Luca Francesconi hanno raccontato esperienze e soru in progettus Infertus e Brazzos, a Paricciausu in Casteddu e in Summan de Nugoro.